Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Berada di sini, geng. Runway KLIA 2. Sini ya. Kita tengoklah nanti dekat parit-parit tengahnya ke, tepi-tepi sini ke, kita try lah. Alright, geng. Terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Di sini saya ada sertakan, geng, baju ni, geng. Alah, baju gelap lah, geng. Gambar gelap. Baju ni, geng. Baju cantik, geng. Harga tak sampai RM20, geng. Harga tak sampai RM20. Memang murah, geng. Nanti saya sediakan linknya. Dengan ni 5K, apa namanya ni, daripada Kit B, Kit Biz macam itulah. Memang cantik, geng. Memang cantik kamera dia. Cuma yang tak bestnya bahagian audio lah, kurang memuaskan sedikit lah. Baju cantik, baju cantik, kamera pun murah, action kamera murah, mesin murah, joran pun murah, tapi tak tahulah ada strike ke tak ada. Kita try lah. Okay, kita tengoklah strike-strike yang ada. Ini pun gerimis, geng. Tadi kat kampung terang, cuma kat sini nampak gelap. Redah je rupanya gerimis. Layan dululah, ada ke tak ada. Okay, geng, hari ni saya gunakan umpan katak hijau ni, geng. Nanti kalau dia tak suka, kita tukar-tukarlah umpan. SP ke, jump frog ke. Apa tu? Biawak ke apa? Biawak. Kurang ajar betul. Alright, geng, set yang saya gunakan EXP Horis. Rod yang saya gunakan X10 512 LB, 6 kaki 5 kaki 6 inci. Kita try lah, geng. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Kenapa jadi macam ni? Alamak. Curut je, geng. Aduh, curut-curut pun kau makan sebesar-besar katak ini. Strike pertama, geng. Curut saja. Alhamdulillah. Curut saja, geng. Meanwhile,
try dekat sungai besar ni. Kau jatuh je sambut. Curut lah geng. Jatuh je sambut, tapi curut lah geng. Alhamdulillah, curut pun curut lah. Yang penting tak kumpau. Tak kumpau. Alhamdulillah. Oi. Kau nak masuk dalam plastik ke? Kalau nak masuk dalam plastik, aku ada plastik. Tak payah masuk plastik ni. Mantap. Ui. Lain curut-curut lah pula. Boleh lah. Curut pun curut lah. Janji langgian ni lah. Oh, bosok geng. Oh, tu dia. Memang dia duduk kat situ geng. Oh, padu geng. Oh, jangan lepas geng. Lepas juga geng akhirnya. Lepas juga geng akhirnya. Dapat sikit je dekat bibir ni. Lepas juga akhirnya. Sikit sangat dia makan. Try belah sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, curut-curut naik. Yang besar kau tak bagi naik. Tak apa. Bukan rezeki. Alah, curut dia naik pula. Kalau bukan rezeki kita geng, memang tak dapat lah. Yang dapat ini ajalah. Alhamdulillah. Strike ketiga, release juga. Tapi yang besar tadi, syok betul geng. Bila nampak je dia punya tatak tu dekat bibir dia, memang tak ada harapan geng. Memang tak ada harapan. Tatak tu bila kat bibir je, harapanku tipis.
Yo, dia punya makan. Mengganas daripada tepi, geng. Ganas-ganas betul lah ruannya ni. Dia punya curi makan tu daripada tepi. Macam orang kebuluh lah. Mak, ai begitu aja. Okey lah geng, alhamdulillah. Strike berapa ya? 3 ekor. 3 ekor curut-curut, 3, 4. Tak tahulah. Tapi catch and release lah. Sebab dia kecil lah. Yang tekilan tadi yang besar tadi geng. Tekilan sangat geng. Tapi dalam hati nampak umpan kat luar mulut tu. Tak ada harapan. Bukan rezeki nak buat macam mana kan. Tak apalah. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa shopping lah dekat beg putih saya di situ. Baju-baju action camera, macam-macam barang lah, barang-barang pancing saya ada sharekan lah di situ lah. Korang shopping aje lah. Murah geng, Shopee memang sangat murah. Banyak voucher dia bagi. Alright, kita jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum, bye bye.